Električni poltovornjak. Kako pa je to lahko smiselno? Pregovorno neuničljivi Toyota Hilux je dobil električni pogon in seveda ga je kot prva v zgodovini za ta model prinesla njegova 9. generacija. Pogonska baterija je integrirana spodaj v šasijo. Ampak kot vidite, je zdaj ta Hilux pošteno umazan. Že cel dan se ga namreč vozi po zelo zahtevnem terenu. In zaradi tega mora biti nosilni okvir ojačan oziroma dodatno zaščiten s posebnimi zaščitnimi elementi, na ta način pa baterijo varuje pred mehanskimi udarci od spodaj, pa tudi pred udorom vode. Inženirji so namreč želeli, da je tudi novodobni Hilux še vedno v prvi vrsti Hilux in šele nato električen. In v tem kontekstu bo, glede na to, kako ta avto uporabljajo praktično po celem svetu, verjetno še naprej elektrika zgolj nišna alternativa. Še vedno je tu namreč tudi stari dobri dizel. Kako, zakaj in za koga, vsega se lotimo, najprej pa kratko povabilo, naročite se na naš YouTube kanal, da ostanete na tekočem z vsemi predstavitvami novih modelov, pa tudi z vsemi tehničnimi zgodbami. Hilux je v svoji 9. generaciji pravzaprav zelo soroden Toyotinemu terenskemu zastavonoši Land Cruiserju. Pod pokrovom ima za začetek enak 2,8 litrski dizelski blagi hibrid s 150 kW moči in 500 Nm navora. In ta blagohibridni pogon govori o natančnosti japonskih inženirjev. Električna pomoč v nizkem območju vrtljajev še bolj nežno dozira plin in tako prenos moči prek 6-stopenjskega samodejnega menjalnika deluje še bolj uglajeno. Seveda, to se najbolj pozna pri zahtevni terenski vožnji. Torej, pri dizelskemu Hiluxu je štirikolesni pogon še vedno klasičen mehanski. Zdaj, ko smo na takšnem zelo zahtevnem terenu in tukaj ne bi mogli priti mimo s kakšnim dvokolesno gnanim avtomobilom, pa tudi precej odmika od tal potrebujemo. No, zdaj sem jaz seveda prestavil s tem stikalom iz dvokolesnega v štirikolesni pogon. Tukaj pa imamo tudi seveda tiste terenske načine vožnje, ki jih lahko različno prilagajamo glede na tip podlage. Če pa to potrebujemo, pa imamo recimo tukaj na sredinski konzoli tudi možnost zaklepa zadnjega diferenciala. Ena izmed novosti zdaj pri 9. generaciji Hiluxa je tudi to, da imamo namesto klasičnega hidravličnega krmilnega sistema električni servo ojačevalnik. In kako se to občuti? Pri običajni vožnji imamo seveda nekoliko mehkejši volan, ki ga pač lažje sučemo, no na terenski vožnji pa predvsem manj dobimo nazaj tiste povratne sile, ko zapeljemo v kakšno tako res grobo luknjo, torej manj je tistega terenskega kickbacka, kot mu radi rečemo. In zdaj bo dober primer, torej če jaz to kolesnico tukaj, ki je izjemno globoka, zgrešim in takole namerno zapeljem noter, ne čutim kakšne posebno močne sile, ki bi mi želela volan trgati iz rok. Zdaj na tem mestu nam zelo prav pride ta zajeten odmik podvozja od tal, ko padamo noter v kolesnico. V primeru dizelskega Hiluxa ta znaša dobrih 30 cm in ker je pokrov motorja pri teh poltovornjakih ponavadi res visok in ne vidimo dobro naprej, nam seveda prav pride ta terenska kamera, ki kaže luknje in ostale ovire pred nami. Tukaj pa lahko spremljamo tudi kot naklona, recimo bočni naklon, ki je tudi pri Hiluxu nekako omejen na tistih značilnih terenskih 30 stopinj. In kaj še tukaj pomembno? Glede na to, da imamo zdaj opravka s hibridom, imamo seveda nekaj električnih komponent in te, kot veste, ne marajo preveč vode. No in zato je elektromotor, generator nameščen kar visoko na motorju, njegov pogonski jermen pa je odet v posebno tkanino, ki vpija vodo in ohranja enakomerno napetost tudi takrat, ko mi zapeljamo v nekoliko bolj globoko vodo. In največja globina vode, po kateri lahko brodimo z novim Hiluxom, znaša 70 cm. In
če imate slučajno kakšen razlog za to, sam sicer ne vem, zakaj bi to naredil, ampak v tej globoki vodi lahko avto pustite stati do 10 minut. Toyotini inženirji pa nam obljubljajo, da terenske zmogljivosti tudi pri električni različici niso prav nič okrnjene in zato zdaj ta avto jaz vozim po enakem terenskem poligonu, kot sem prej dizelskega. In zdaj grem jaz v zelo strm klanec in popolnoma nobenega problema nimam s trakcijo, tudi pri električnem štirikolesnem pogonu, ki deluje nekoliko drugače. Pri električni zgolj vklopimo pravilen terenski program, potem pa elektronika pravilno dozira navor glede na naše potrebe. Električni Hilux ima namreč 144 kW sistemske moči, ki jo zagotavljata dva elektromotorja, po eden na prednji in zadnji osi, ki omogočata tudi, da navor razporedimo izključno na prednjo ali zadnjo os, torej v 100%, če seveda to potrebujemo. In tudi ta ima zmogljivost, da brodi po 70 cm globoki vodi. In zdaj pride na vrsto test trakcije, da nas preostali dve kolesi oziroma tri kolesa izvlečejo naprej. Čutim, kako sistem zaznava, kje dozirati navor in takole, ko pademo v jamo, takrat kolo izgubi trakcijo, drugi dve kolesi pa morata naprej avto povleči. Torej, zdaj sem tukaj parkiral avto na dve kolesi, torej le prednje, levo kolo in zadnje desno sta na tleh. Zdaj, če se jaz tukaj gor obesim, lahko avto takole, pa gledajte, prekucnemo. But the ride height of the electric version is still a bit lower. Is it because of the bigger weight or because of the size of the battery? It's purely the battery positioning that has limited a bit the ground clearance indeed, yes. The suspensions are completely different, especially in the rear. It's a new system that has been adapted to indeed cope with the completely different weight balance. What would be the problem? The shaking of the car because you have this weight in the chassis of the car? Yeah, and for the BEV as well, again, looking more at professional usage. Maybe the comfort is important, but the reliability and the handling are really the priority number one. In litij-ionska baterija s kapaciteto 54 kWh zagotavlja doseg nekje okoli 200, mogoče največ 250 km z enim polnjenjem, kar priča o zares namenski in specifični rabi tega avtomobila. We could have put like a huge battery, etc., but then it would not have fit in the frame. We would need to compromise on... So the size was the biggest problem. Exactly. So what we have done, we've looked at the frame, the space we have in the frame to insert the battery in, with all the housing that is needed to make sure that the solidity is there, that when you go on rocks, it's not going to damage the battery, etc. So protection of the battery completely fitted in the frame, and then we saw, okay, that's the space we have, and we maximize the number of cells based on that space. Po mojem mnenju bo takšen električen Hilux zelo primeren za delo na kakšnih zaprtih območjih, na industrijskih območjih ali pa morda za delo na letališčih in v pristaniščih. So this is an emerging market, right? We have recognized that for such a pickup truck now, we have organizations, it's mostly professional organizations, who are looking for off-road capability of the Hilux, but also zero emissions. And this is because either they want that for their sustainability perspective, or from a legal or restrictive perspective, they need to have zero emission. What would be the percentage? In Europe, for the first year, we aim for about 5% of BEV. So 1 in 20 Hiluxes would be electric. Exactly. But then we see it expanding in the next years, depending on how fast people will get used to that alternative powertrain. Je pa električna različica v primerjavi z dizelsko težja za dobrih 200 kg. In če lahko v keson dizelske različice naložite za dobro tono obremenitve, vlečete pa lahko kar 3,5 tone težko prikolico, se nosilnost pri električnem Hiluxu spusti na dobrih 700 kg, vlečete pa lahko največ 1,6 tone težko prikolico.
Actually, in theory, you could do the same. But in order to be transparent towards our clients, we have reduced the numbers that are homologated. And we recommend not to go over these limits in order to keep the durability of the vehicle. But what could go wrong? But first of all, your range would decrease quite dramatically. And if you would do that regularly for a long time, probably the powertrain would suffer, right? It's capable of pulling some weight, yes, but if you really go over the limit, again, over what we have homologated, at the end of the day, when over the time, maybe the powertrain will suffer and you might have trouble in the long end. So diesel hybrid is still the most durable Hilux. This one is actually indestructible. Yes, the other one as well, as long as you keep within the numbers that we are providing. Okay. Če električni pogon pri Hiluxu očitno pomeni samo neko trenutno alternativo, pa Toyota za leto 2028 napoveduje pravo prelomnico. Namreč takrat bo predstavila tudi Hiluxa z oznako FCEV, torej poltovornjaka s pogonom na vodikove gorivne celice. In čeprav je torej Hilux zelo robusten delovni stroj, ki ga uporabljajo tako rekoč na vseh celinah, vseh tudi zelo odročnih delih sveta, pa je ena njegovih prednostnih nalog tudi zagotavljanje udobja v notranjosti. In tako je po novem ta model v Evropi na voljo samo z dvojno kabino s 4 vrati, notranjost pa je nekako po vzoru modela Land Cruiser popolnoma digitalizirana, polna je zelo smiselno razporejenih in prostorsko razkošnih odlagalnih mest, eden izmed predalov pa je celo hlajen. Just 1% of the drivers of the G-Class actually use it off-road. Do you have any number for the Hilux? Much more. I don't know. I don't have a percentage, but I feel it's going to be much more than 1%. Yes, we believe that a majority of usage is really off-road. So people don't buy Hiluxes for the just image driving around the cities. They are fine to do that if they want. I'm sure there are some customers who like it for that purpose, but I would say a majority of customers take Hilux for what it is for. Če torej odštejemo nov električni pogon, je 9. generacija Hiluxa v resnici bolj evolucija kot pa kakšna revolucija. In prav te evolucije pri Toyoti res odlično obvladajo. In prav zato so številni njihovi legendarni modeli z vsako generacijo pravzaprav še bolj priljubljeni.